1, 2, 3. Subscribe channel ini. Sekali lagi. Subscribe channel ini. Subscribe channel ini. Mantap. Mantap. Ledin pula, Le. Nah, makannya lagi Mas Bro. Oh bal. Wih ke dalam Mas Bro. Wih gede Mas Bro. Wih mantap Mbak Bal. Wih Mbak Bal. Wah jangan lepas Bal. Tuh mantap Mas Bro. Pas mantap ya. Makan dalam Mas Bro dia ya. Tarik terus Mas Bro ya. Tarik terus. Kita sentak Mas Bro. Bareng-bareng. Gede Mas Bro. Wih mantap Mas Bro. Wih gede Mas Bro. Gabus Mas Bro. Tuh lumayan mantap. Pas mantap. Tuh mantap ya. Langsung dimakan Mas Bro. Tuh Mas Bro. Langsung dimakan ya. Gede Mas Bro. Wih mantap Mas Bro. Gabus Mas Bro. Gabus lagi Mas Bro ya. Mantap. Langsung dikunyah Mas Bro. Gede Mas Bro. Wih, gabus Mas Bro. Mantap Mas Bro, gabus. Pas mantap. Nah, oke Mas Bro ya, saya sudah sampai spot Mas Bro. Saya mau mancing di situ aja Mas Bro ya. Saya nyebrang sini Mas Bro. Saya mancing di sini aja Mas Bro ya. Tapi saya coba yang di situ dulu aja Mas Bro. Kan ya. Oke Mas Bro, sekarang kita mulai cari rezekinya ya. Mantap. Oke Mas Bro. Makannya lagi Mas Bro. Wah gede Mas Bro. Wih gede banget. Wih gabus Mas Bro. Mantap Mas Bro. Gabus Mas Bro. Mantap. Pas mantap Mas Bro ya. Lompat ini. Waktu itu ya. Siapa lah yang balik? Oke aku lagi. Rezeki wa abu bentang ya. Bilang. Dapat berapa kok itu nih? Ibal kigo ayah 8 umur berapa 10 kan? Dapat berapa kok? Siapa? Itu. Mau makannya lagi Mas Bro. Diem bal. Gabus ini bal. No. Narik main ini gabus ini. Wah, besar. Bebal besar. Mantap Mas Bro. Ini. Mantap Mas Bro.
Tuh, lumayan mas bro, lumayan mantap tuh. Gabu wes. Gabus. Oke mas bro, kita cari rezeki nomplok. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dikunyah mas bro. Wow gede mas bro. Wih gabus mas bro. Mantap mas bro. Gabus pas mantap. Oke mas bro, kita cari rezeki nomploknya lagi. Langsung dimakan mas bro. Tuh mas bro, langsung dimakan ya. Gede mas bro. Wih mantap mas bro. Gabus mas bro, gabus lagi mas bro ya. Mantap. Nggak omset lah itu. Makan mas bro. Oke mas bro. Makan mas bro. Iya. Gabus tulah di sini nih. Jarang betok. Gabusnya. Iya gabus tulah. Gabus ya santai lah. Siapa bebo? Apa mas bro? Bebo. Lihat sih, tunjuk kamera dulu, Bo. Oh, jalan. Banyak, 11 biji aku dapat. Oh, mantap mas bro.